بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kami Islam, alhamdulillah dari naisab kita niyo haamuin programa na to insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na waktu ini kita niyo pengajian dahin ha mga wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na kita niyo umat huli amuin wala na kita niyo nakapagbay matayon sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wasiyat niya ini dia luparagbos dia katilakan na sin kita kawati mampal na tuod siya ajaman na to ini ini habuk dahil mga alamat sin kiamat amuin pagyanon alamat sugra sin masuk nga in adlaw kiamat. Hadis riwayat dahil kan Thawban an Thawban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وقال قائل أمن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وَلَيَخْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواه أبو داود. In hadis ini dia luparagbos agad katilakan na ingkahalan sing kita susungon iban luparagbusin ini muslim hajaman na to ini biya luparagbus aun narunhan katilakan dahin haamuin wasiya simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baita din kan Thawban baita siya long niya diung ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa nagimumungan in Rasul sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tadaa alaikum kama tadaa al akalatu ila qasatiha. Masuk na lang niya in waktu zaman atawa pakarajaan mapatot paghalian sin ummat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang in mga ummat pagyanon doon ini umat amin umat madugal kaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama sin kita niyo muslim katan amuin mag-ison maupakat sila magtabang katantan amuin dia mga minsanon in mga muslim katan halaw man sin dunya ini yushikul umamu an tadaa alaikum mag-ison sila katantan hambok dain maksud nila amuin intudyuhon nila amuin mga muslim katan na yung mga ini iinot-inot na ini si mga sila yan ang mga haunu-haunu na hadyahula jimajato hahula Arab hahula aundunhan muslim in mga ini yan katan in mga pakarajaan amun biyayta pagpahali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
amin karunahan sadya sinhambok Muslim doon subay mahukot in pamagot niya patuhan Rabbul Alamin. Hati niya mahukot in pamaugbog niya sin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban mahukot in pamagot niya roon ha amin tumangkis hapyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang mapuka in pamagutin nila yung hambok Muslim tanto sa jajumato inamuin piyag bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun na imbiya sin hadis biyayta ini. Nalaw niya doon hayan bang gumuya na in pamagbog sin Muslim ang parumatong na in waktu ini pagyanon amoy in mag-ison mo pakat sila katantan magdungan-dungan magagad doon haon biya piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sa pantun sin Muslim hadun niya inipagpunan singkatan ummat amin ummat longta inyan kuntarasin agamasin Allah subhanahu wa ta'ala kama tada al akalatu ila qasatiha biya long niya sin panawag-tawag sin hambuk usog duma magsaw pagkaon hakatan amin kakilahan niya magsaw pagubos doon haon yaon in hambuok longta iwutang tabi sindikato ini aon doon haon luluunan pagkaon pagubos magdungan-dungan sila maun magsaw katan magkudyaba long sin bahasa ta mag-araw sin namin pagkaon niyaon. Hatin maksud doon hay nibukon pagkaon sa bialo paragbos sin amin pagkaon pagkudyara sin tao kumaon in kaagi-agi nila himinang kabinsanaan ng mga Muslim masusungon. Bihadto in lo paragbos jumato. Naman jari biyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in sabab mahita ini jumato. Mahita siya jumato. Sabab na nga subo mga sahabat wakala kailun at iniaon naghimumungan dahil hatumpukan si mga kasahabatan inari niya amin qillatin nahnu yawma idin uno yung bahayad to may ta kita mabihad to amin pagsanitan sin pagyanun ummat halaw man sin dunya ini pagsanitan in Muslim may talong niya yad to pasal sin tiyo-tiyo baha kami hawak to yad to unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idin kathir inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon long niya mataod kamu hawak to yan dihaon magtataod din Muslim ha itungan long tasin sila amin mag-iitong ha taod sin mano si alam sin dunya ini miabot na in Muslim 1.8 billion na dunya 1.8 mataod na yan na hati niya magtataod din Muslim magdaragdagin amin hambok karamayan amin agamasin mga Nasrani diyan sa bablong niya ingkay banan agamayon way tangkog niya sa maabutin waktu yadto amin piyagwin ni bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-akad katanin nag-aaramangyanan nag-aarama sumarawa bukon arama pa Allah subhanahu wa ta'ala amin pagkudyabaan nila in katan Muslim pagtabangan hawak to yan na long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan bal antum kathir walakinnakum gutha kagusa is-sail sumagawain kamu hawak to yan biada kuman kamu lantap hati pag yanun lantap yaon amoy in lima lantop ha ini taasin ini dagat bangsaw pa maharakat ha sapa bangsaw pa nagaanod amad to uno na lima lantop doon haon pagtawakon sin kita lantap long lantap dagat atawa uno na bangaon doon ahon ini long ta ini uni ni amoy in tubig anod bala hibutang ta bihan na bihad to long hati maksud niya kinaya long sin bahasa Arab in sa pantun sin Muslim doon hay ni ada kuman lusay agad-agad na hadya wayroon tindukanan nila
Labi-labi na pag-agama. Mangakad-ngakad na jabihan. Wayroon na tindukanan nila. Yan. Nabiyan na si Jimadya to halaw man na to ini mataod mano siya mangakad-ngakad na jaha pag-agama niya. Uno-unoy namin kakitaan niya mataod dito lumamod dito ba't amod to yung panganal niya amod to yung bunal. Yan. Ini Jimadya to na. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam walakinnakum gusa kagusa isail biya dakuman kamu lantap law niya sinamuin ini dunok pagyadudun insail amin dunok magaanod bihan ubos ununo na hadya namin maraniya yadto katantan naagad dito in Muslim hati niya roon na ini agad wayroon na ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin hadis biyata na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya sayati zamanun ala ummati la yabqa min al-islam illa ismu wa min al-iman illa rasmu wa min al-Qur'an illa harfu. Dumatong long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga waktu zaman ha ummat ko ini wayroon na makapinsing ka-Islam sin pagyanon Muslim amura kumangan niya na matawad bihaon halom sin dunya ini Muslim sa di misan magsambayang ingkaybanan di misan magpuasa bihan magpuasa rin kaybanan mga siyam da adlaw in puasahon di pagjokopon pakatloan bihan aw ni sa magsambahayang Jumat sadya aw ni siya magsambahayang makaruarang katahon. Biya. Aw doon haon lang niya amin waktu 5 yaon nariday siya majukop. Subay kita amin lang ta maglima waktu bukon waktu 5 wak dengkato. Bukon pala wakonten waktu rengkato sumagawa amin iayo putain waktu. Nah, iwan lang niya sin pag-iman, amin sabuton na hadya si manusia. Inilong niya mu'min sa ini. Ako inilong niya mu'min sa ako ini. Sa wayron pag-iman, halam sindaghal. In Quran damikyan. Wayroon na, amin kahakaron si manusia. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron na pagmartabat si manusia. Way na lang sin, bahasa Arab, adab. Adab ma'allah. Amuin pag addat patuhan Rabbul Alamin. Wayroon, nalawa na amano siya. Na, unin alamat niya si mga ini, bangsaw pa majumato. Laong niya, himamuhum butonuhum. Wayroon tiyutuyuan nila, amurentian nila. Way maksud dugaing singkabuhi nila, amurentian nila. Yan. Dinuhum darahimuhum. Inagaman nila, amunensin nila. Mamayad na sadya. Bihan. Bang mabaya magtaubat, mamayad na. Jalong niya ko na, mabaya ako magtaubat. Tapos mamayad na hadya siyang pagtaubat. Bihan. Namatawad. Naghihilang siyang bihan. At inasinon na hadya. Pasal matawad sin. Na, kiblatuhum nisauhum. In kiblat nila, amunin kababaihan nila. Hati niya, bukod na sila magdarungan halom sin family. Babae na nagdararungan. Sin biyarita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Subay inusog amoy magdararungan halom sin family. Amoy naakaran sin family. Bukod babae. Biya. Ubos la bil qalili yaqnaun. Bang tiyo-tiyo lang niya, di yan tumamarahay kanilang tiyo-tiyo. Dito sila ka inikasulutan, bang tiyo-tiyo da. Wala bil kathiri yashba'un. Bang isang mataod, di sila pagkansuwan. Hati niya, imana niya, bang mataod, masipa maglag, patauron, ang patauron. Bihad to. Namun yung pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang bukadis niya lang niya, ini manusia di siya pag kansuwan. Di pasal sin napso niya. Di siya long ta amuin mahundong in napso niya wat malangkan subay na siya hiloon palon sin liyang ang parid to tumubtog. Bihad to in. Nataluson ten hadis kain na pagyanon. In sarab niya Jumato ini
Mataod na in Muslim sa sumagawa, wala na roon in ka-Islam. Mataod na in mu'min, wala na roon in pag-iman. Sabab, nabiyaksa na sila haamin hinang, bukon hinang, sin pag-agama. Amo na lawi mahal ka kanila in parkala, amin pag lami-lami halaw man sin gumini. Bihan, bukod na mahal ka kanila. Na, inyan katan asal magsusung in pakaradyaan bihan, sabab bang isablong tari maaunin bihan, di maluning gumi. Yan pa na maghuhukot. Bihan, naampa in gumi ni malunda, malubura. Kuno siya malubo, bang wayron na Muslim halawm sin dunya ini. Way na ini tatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mo na munawang masuk na inalaw kiamat, patayon na in bariman katan, way nakapinon. Na inihambok na yung mga ran, inut-inuton na in mga bariman, amuin malapay na sila sin mga pakaradyaan ini. Bihan, haamin way roon, ini biya mga pag uno nilaon, way roon pang lamod-lamod nila, sa sumakawa malapay na sila sin pakaradyaan yaon. Jumato yan, tukatantan. Nauna yung sabab niya, sin ini. May tayad tulong niya, ada kuman lantap dagat, atau walong talantap dunok. Inamuy ini Muslim simbihatin banus nila. May ta, layanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Sabab, bang maabot inbihan, wayron na pag-iman, way na ka-Islam, larutod na sin Allah subhanahu wa ta'ala indamag sin satro niyo, kamu mga Muslim, damag sin satro niyo kaniyo. Giikon deng halam sin dagal nila. Pagubos, in Muslim isab, long niya, layakzipanna Allahu fi qulubikumul wahan. Ubos isab, ang pahitagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in wahan palawm sin dagal sin mga Muslim. Amin nagngangan Muslim, dahil hindi hababaw sin gumini. Lang si mga sahabay, ya Rasulullah, wamal wahnu, unin wahan pag-ianon mo. Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Amo na in mga sila nakalando in iwog hadunya, di mabaya sabutan sing kamatay. Biya sa kaula-ula, yari sila hadunya, biya wayron pauno-pauno na, biya sa kaula-ula, ri sila matay. Mag-inom makan halaw man sin dunya ini. Bihati namin kahalan sin uno. Naim mga ini, bang maignain, damag sin satro ha Muslim, ampay ni nabiyarayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indamag sin satro ha Muslim, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadaghal sin mga satro, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbuka sin satro ha amin Muslim, panahon hang kamulan, in layo niya. Biya mga aon jumato hambok lugal yaw nin layo niya ang kamulan. Damagun inamin mga tauri makaingat sin suy-suy yaon. Sinin layo nila. Amo timbuka sin satro. Ha ini Muslim pagyanon. Nasabi haon dukain na. Nareliskat na. Intanda sin iangkat na sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga daghal sin Muslim ay inig na rin halawman sin ini satro sin Allah subhanahu wa ta'ala, satro sin Muslim, inamin damag nila, inig na Muslim na bihayaon yung mga yutabang mga satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim na yung mga yutabang bihan, bagbaran tuod sila magtuyo. Ubos siya tubukisan nila na inuno nila, inrahasya nila, ipakita sa truk. Kaya sa pagtunbay mo yaw, nakita ka, sud ka maripalong simbay, kuwairon saan bihat. Kung kami ni tao marayaw, bihay ni. Imana, niya bukod na sa truk, inamun miyuga. Muslim na miyuga ha sa truk. Pasal mayta, pasal sintiag bakan na sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin daghal sin Muslim, impag-ianunwahan. Amuin, ini mahal ka kanila in dunya. Subang mahal ka na ha Muslim in dunya, kalupahan na in adlaw akhirat. Kalupahan na in
ini daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalupahan na insa babangkan siya piya panjarihin ng manusia supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa beto doon hayan lumamanain Muslim wayroon na kasungan nila tinaway na daos nila na yung mga ini di madyato halaw man sin gumiini ang kahalan sin Muslim hauno-hauno na binaybayan amin hananam sin mga satro di sila makaato agaon daing kanila yung kapatot nila agaon daing kanila inhula nila agaon daing kanila yung kawasan nila yung mga inikatan di madyato halaw man sin hula nang haula Arab yaon di madyato na besin lang ta ikabay ta besin Palestina yaon buno ha Palestina yaon yung mga Palestinyon mataod din uno niya mataod tumpukan yun naghambuok mataod sila bukod sa dyan Muslim inamin naghambuok yun pag yan ini PLO Palestinian Liberation Organization naglamod sambil Christian aun lamod kanila aun doon kalina religious organization aun doon haun political aun doon haun indigenous na business nakalamod doon katan na in mga yaon katan dukain yaon indahanan nila bukod yun pag-aarama katan bukod yun pag-aarama biyan na maunit mo papaghambo kung sing kaniya in maksud in mahambok yan bang hambok din maksud sibutang tabang pag business na hadya na maluhay dumakan pasal sinambok din maksud sabang matao din maksud ubos yan to maghambok katantan di yan mag-amo na in mga inikatan biasin mga sila kuiron mahinang tarin si mangindua kanila bang man tiaupikan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iabutan sila sing kamatay nila bang man sila pasurun surga amurayad to di kita makapanglamod-lamod sin parkala nila ada po ning kita subay tahati honin barantay sab haw ni sabing kato unin hinang tay sab ha suko tay sab labi-labi na baranta hindi taon ta biasin kita tausog may tako mga nal pa mga yagtuhan si Pakdon niya tumo ko namin taliyon min lupa sugula mo bakas dahil doon ko piyaganak uno na bahayaw ng kimugdan halupa sugyaon bihatin sa pantun niya at bangkaw tawa silan bihad turay sab bangkaw uno taw sambuangan bihad turay sab nalabi-labi na to din pag-aarama amin suway jagahan sing kita biha naing kaiwanan magjato biya luparagbos amin biya manggura-gura nga kaiwanan sin mga pakaradyaan ini biya sa pantun manais pa yung kaiwanan ha ini mga taon nagdarasin pag-aarama biya sa kaula-ula lang niya na diamag na yung mga uno yaon bukod sa ito sa mga tao takapanghati di sila mag-inu-ino muna kaya hatihan nila yung kahalan nito kan na sila rin mag-inu-ino sabab aon mga ini mabaya lumamod madtupahan si Pakdon niya ito us maggan sin inya unlong niya lumamod sila mag-jihad sinwirong lamod nila bihan aon hambok tao kaingatan ko kabaita ko hambok nangadji paula Arab bihan 1962 paula Arab naintuyo niya si Mariato siya matay hapagjiharan nabot siya nagsundalo sin ini ha Saudi Arabia pag 1967 nagbolunteer siya magjihad napagka siya sundalo pagkita sin sultan sin Saudi Arabia kita ingan niya kung siya Arab Pilipino kaya tawag siya pagka siya sundalo sin Saudi lang niya may tako makad mag-jihad madto lang niya mamaya ako matay pisabilillah lang niya mayroon lamod mo roon haon may parkala mo roon hayaon yung mga yaon Palestinian mataod sila yaon tumpukan
Iman matao din maksud nila bukon habuk din maksud. Mana niyo biada siya siniyan bukon pagkakamayaon. Bunal ni mga silaon kiagawan sila hula. Nawang nila yadto ini agpangan bihan in silamang sila matay sila pisabilillah pasal sinuno. Naguno sila nagagpang sila sing kapatot nila. Ampay ni kawiron labod mo. Sabang kau mabaya, uwi kau pa hula mo, kitain hula mo. Doon kauhan, makasudsul ka, hula mo. Nabiyahan. Nabiyasing kita ini. In kita mangindua aja, sabtay mangunta. Biyasing kimugdan ng mga yaon, Gaza yaon. Na yung mga tao yaon, kiagawan sila kapatot. Naman jari sila, baran nila, ampay kita, wala lamod ta, bakon kato yung Gaza. Pwede lamod taroon. Bunal Muslim sila, Muslim kita. Amuray mahinang tamangayo. Bangman sila, tiyaupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, parkala nila. Bangman sila pasurun sulka, bang sila kaya ini, kuan, naanyaya. Sababing pagyanon pag-anyaya, di makasud sulka, intao sulka, bang aun na anyaya niya, taunar ka. Sa kaino, makawa sin Allah ta'ala yung kapatot sin taunar ka dahing taniya. Di na isang makasud in tao narka palaon sin narka bangaong kapatot sin tao sulga doon kaniya suway makawa sin Allah ta'ala yung kapatot sin tao sulga dahin hataw narka yaon ampay sab siya makasud palaon sin narka hati niya ingad katan bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala bakon saan lang ta kuan bangkaw nangan niya sin tao satro sinagama tabangon na sin Allah ta'ala yung katanaan niya yan bukon sa rin tabangon na dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala long time Muslim sadya bukon in kafir bang siya naan niya sin Muslim kawaon sin Allah ta'ala yung kapatot sin ini bukon Muslim yaon di hadon niya kapatot niya naamo yan naman jari yung mga ini katantan subay na to hatihon marayaw in parkala pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kita tutug doon na amuyin tindo kananta hanganin kita Muslim amuyin pag-iyanon ka-Islam sampurna pagmalila sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyin wayroon akaron murwaing hakabuhi mo amurin Tuhan Rabbul Alamin bihad to narangyan mapinda buklasin na mo yung pamagot mo yan Tuhan Rabbul Alamin, pasaran kau. Bang kau miuklas din Allah subhanahu wa ta'ala, buklasan niya kau. Kanabi ba itakato, isiyo-siyo indaran si masabot ka ako, sabuton ko isab siya, daran. Iban matawad din nga mga hadis ba ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kau sumuok pa Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, ini hangasta bihan sumukin Allah ta'ala kay mo hangdo pa imana niya makauna pa yung Tuhan Rabbul Alamin sumukngon kay mo lang sin ikaw wala mo panahin ang inhiral mo yan tunin Allah ta'ala nakasuok kay mo bihaton wang kau himinang marayaw wara mo pa napadyajato inhinang yaw niyang pakausong himibal yan to natiyatay sin Allah subhanahu wa ta'ala inhinang mo bang siya kimukugdan hamin pangdaakan niya haraakan niya nag-agadiwan sinamin pamiat sindaak niya namunin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo ini makabuwa doon na ini rang igon sin Allah subhanahu wa ta'ala rin katuin ini hitagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala maun katuin pag yanunwahan amin paukon kita dunya uset to amuin di na kita mag-inuino sing kamatay, di na kita maghali. Sin amonin abuton sing katan. Wayroon, mano siya mahinang bato. Matay rakatan. Misan pa intao amin biasin mga kamaasan na kaunad to, ilmo maglawag sila bihan, amin nasupaya riokon ini timbakon at walakuton. Sa wayroon na nakapin niya tay rakatan. Naubos da. Matay ra. Usang pabiadiin. Sa wabrita, Allah Ta'ala ay magdarihil kabuhi, iwan siya rin, sa magpapatay. Namang ka humarap noon kaniya.
Doon kau si milong ha uno niya. Hasara niya. Kubos paganggaw taan mo yung kataan hinang mo hindi aras, hindi ak niya. Na yung mga yan katantan na madawhat tayo na mo yung ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala nawang sa upamain niya tulimawak kita rin kanya na tanto na sadyain kita pasaran na sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan ta. Uno-uno intiya tutukan simpikilan mo yan doon kau dulan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno lang yung taalukan sin mano siya dulan na siya sin Allah ta'ala puklasan na sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron na isma kaniya maana niya way na partarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na nga ko na insiya yaon makauno na makakaos na himinang sin ini baran-baran ni man ta'allaka syai'an hukila ilay mga taalukan sin ini manusia unong pakaradyahan dulan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na hidayat dumatong kaniya so yung kasungan niya wayroon naroon tumagna na yung mga pag-iano nini amo nain mag-umug na yung manusia doon niya na amo nain wayroon na lang ni apasundo kaing amo na yung pag-ianon in pagtuyuan nila nakumantian nila ubos yan tulong niya ini akaman nila amo na in sin nila may nang nasin nila inakaman nila in kiblat nila mga kaasawahan nila kababaihan nila yan na ini di majato napag-ubos lang niya in sila di mamarahikan nila yung tiyo-tiyo ayo pakatiyo-tiyo imataod di sila kansuban di pagkansuban nampay mga ini katantan buko na mo ini maksud hangkan kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala maksud piapanjari kita supaya makapagtag-ipon ta Allah subhanahu wa ta'ala sabing kita mo ikataan matupatuhan Rabbul Alamin bihanin na mo subay jumato na yung mga yan yari kato jimajato haula tayo biya si jimajato mga haula kaula-ulaan yan ng aun muslim doon bihan jimatuha uno-uno na hula sa buton tanakatanta ng mga kaula-ulaan uno yung jimato kanila sampay in hula nila na juljana na bihan wala na nakabalik pa amin biya sin dayaw sin asal bihan pasal sin tuna sinamin satru sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala satru sin muslim amin hinangan sila kuli na bihan hasupaya pagtarangan sin dunya ini katan kimukugdanin hadis ini ang mga jimajato halauman sin dunya ini harap pa mga muslim bihag besin kimugdan ang mga ini ula Iraq yaon kimugdan ha Libya kimugdan ha Egypt kimugdan ha Afghanistan inyaon katantan nasa sila wayron way kita kuandunan way lamod taroon ang maginuino kita maguno sa yung pag-inuinuhan tayong baranta yung sila ito amin iabutan sin nalapay sila ha kahalan nito iabutan sin kamatay nila ito pa ngayon ito pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man sila taupikan sin Allah ta'ala sin hinang nila bang man sila katan halom sulka bihad to dahil kato masubay tadayawon in lokal ta pakanya marayo amin nagsusulot-sulot panjari kita magsulot iban sa mga sila haaturan mo hindi kita ini uno yaon di kita magkalo magsulot kita doon sila kanila risab kita kato bihan na pagkasibo-sibo dalang ta nag-aakama bihan ini kamo ini in kanyo bihan naroon na kamo kanyuri kami kamo lakum dinukum waliyadin mo ninakama ko isab na isab ka mo narami kaya rin kita manjari mangloko sa sab kanila kung sila rin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo kabayaan nila minakama sila'y magpikilan bihan na kabayaan nila ano yan to kaneng kita ini hihinduan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ng piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangyas kibil kita ha Yahudi man Nasrani
Sabab na insusukat na patukan Rabbul Alamin. Amuyin supaya kita kahidayatan. Na kuno kita kahidayatan, biyabay sin Allah Ta'ala, kuno mahina dumatong yung hidayat. Na subayin kaptangan taharap kaniya, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw ra ya Allah yung pagtagipunan na mo. Iban ikaw rin pangangayuan na mo ya Allah. Nabang mo ito na hinang na, ihdinas siratal mustaqim. Hidayat ako paraan sinaka mo muna mabuntol. Hati niya, hidayat ako supaya yung katansin ninang kuuma mo, kumugdan. Ubus ito ang panakaw mamuas. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, mo ako hidayat pa, tumpukan si mga Yahudi. May taon yung mga Yahudi. In Yahudi, hapalun nila hadyain, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa di nila pagkakaroon. Di nila pagkakaroon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iban si mga sila ay mo ako ya Allah hidayati madto pa mga tao amuin. Lawong hapag-akama. Isin lawong Nasrani. In Nasrani di mabaya magingat sinaka masa maginang sin kabayaan nila. Maginang sin kabayaan nila. Dito may masinuno. Nabiyan na siya namin pag-iano niya. In Quran mo ra kumanin huruf. Namisanin huruf Muslim di na makaingat sin huruf banguno. Sabab kakitaan mo yung Muslim, kakilahan mo yung Muslim, pabay ka sin Muslim, kakitaan mo bang aun sulat Quran ha dingding nang mo Muslim. Yan. Nasa wala doon ka Islam kaniya. Why? Nabukon ibutang haring dingin ko. Sabab in Quran lang niya. In Quran, suko simbuhi, bukon suko simpatay. Nahaon ipagbutang in Quran. Sinbuhi. Ibutang na rin palang dagal, bukon ibutang haring ding. Bihan yan. Sabab in Quran, suko simbuhi lil hayy. Laysa lil amwat. Bukon nintang suko sin Quran patay. Bihan, bang mapatay na ang pabasahan sinuno. Ayat al-Kursi. Atawa sinini Surah Yasin. Sa insi ayat to amin miyatay ito ay misan nakabasa sin Surah Yasin. Sa lukay niya buhi. Nahaunin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan. Nasa lito maig na sadyain buga sin satro. Hamingyanan Muslim. Hitagbak na sin Allah Ta'ala roon kaniya impag-ianon nihan. Wahan. Amuin lumasa na siya hadun niya. Kabayanal na siya matay. Doon na siya hadun niya sa lama-lama. Namu yan tulang ta, inhambok dengan mga pagpatumtum, ando, mga katawtay manghuran, ang to pagpatarang sadya amin, kadar ka gausan sing kami, at tungod si mga parkala, di madyato, yung mga sila, nando ayaw kita ang mga manguan ha mga ini ulama, bang di magtagpog sin mga pakaradyaan sinya to ako ahulayan to, sa wawayrong yan to mga pakaradyaan tarito hadto. Iban di tanto kakausan. Lihat, misang pa kita madtubo ko niya to jihad tayo niya to pag-ianon. Lihat. Sabi na sila yung pag-ianon ko ito. Hambok, mabaya to siya mag-jihad. Tapos makawali ang. Lang higing paisal, kanto ka pahula mo. Ito hula mo yung sulka mo. Dito ko maglugto. Magkita bihar. Dito mo kawaakan. Na alhamdulillah isab nakawa niya ra isab imiyaksud niya. Niya tay ra isab siya fisabilillah. Alhamdulillah. Na mo yan timbi ang mga pagpatumtum tiyo-tiyo murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala
masi-masi in kita niyo dengan mga wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buyon na to impanganal na to impangatayan na to maun pa amin biniin kato sin pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inut-inuton sing kami hakadar kakausan namo insyaallah subhanahu wa taala sisi mabaya tumayma na yung mga di mabaya bihan na inya to parkala niya bukod day sab kami ni Mang Lugos inya to katanta na isiusiu sadyain mabaya iwan makatakin insyaallah subhanahu wa taala murah-murahan in taufikan kita ni sinallahu subhanahu wa taala iwan hilhil kato taniyo iniangan angan nato katan kasanangan den kaniya bang nato iuurol na isab in katan sin aturan syarat biya baita kato po nuyad to hikarihil sinallahu subhanahu wa taala kato na insyaallah taala inyan may nang natupunan dahil di hadun niya inirahon paadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.